IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Gangannaet, Manipud iti agduduma Pagilian ken lokal cycling teams na Nakipagpaset iti naangay at Tour of Luzon 2026 anang ipakita iti panakikadwaken kinaregta iti atleta iti Pagilian. Inbinglay ni Daniel Gold at taga Denmark ken miyembro ti CCN team analagsak isuna iti panakipagpaset na iti daytoy a karera. Segun ken kuana narigat ti karera ngem nagbalin daytoy agundaway tapno makita na digiti napintas a lugar iti Pilipinas kang runaan na iti Luzon. Inlawlawag na pay anagin na nadalaeng iti hotel iti may dati Ilocos Norte ngem napansin na iti kinamanagayat digiti tattao iti probinsya. Kinunapay ni Gold magtultuloy da makilaban iti karera ken nagpada amang rugi iti breakaway tapno makagunod da iti nasayaat a resulta. Yes, this is my first time racing the Tour of Luzon. And how's the experience being joining this? It's really nice to be here. It's a really hot race, and we get to see a lot of beautiful areas of the Philippines, so it's very lovely. And how about your experience here in Ilocos Norte? Oh, well, we haven't experienced much. We were just sleeping at the hotel yesterday, just relaxing. But it seems like a nice place, lovely people. So yeah, really great. So what can you say to all your supporters? Thank you for all your support. Keep supporting us, and we will keep fighting. And Thank you. are you aiming for gold? Yeah, we will try to go in the breakaway today and get a good result. Kabayatan na inbatan ni Lee Jong-hun at taga South Korea ang maragsakan isuna iti experience na iti Tour of Luzon 2026. Kinunana nga umana daytoy a panagbisita na iti Pilipinas ken iti panakisali na iti Tour of Luzon. Nagyaman met isuna kadagiti organizer ken manager iti naornos a panangidaulo da iti aktibidad. Yeah, I'm really enjoying this Tour of Luzon and I'm really exciting and yeah, that's it. How long have you been joining this kind of activity? Huh? How long have you been joining this kind of activity? No, I don't know. Is this your first time to join that? Yeah, this building is my first time, and then this Luzon. But last year we didn't come in this one. But Since this is your first time to join the Tour of Luzon, what can you say about it? And how's your experience here in Ilocos Norte? first, I really thanks for all the organizer and some managers and this really great things. I think they're really good. Yeah. Iti Sabali a bangir nang ipakita iti panagyaman ni Tyler Honey at taga England iti panang suporta digiti Pilipino iti nasao a karera. Segun ken kuana napudot unay digiti umuna nga aldaw iti karera ngem man-anayan a maka-adjust isuna iti klima. Inlawlawag na pay anaayat digiti tattao ken nasaya iti panagawad da kadakwada iti lugar a pagdalanan iti karera. Yeah, it's been good so far. The first few days were really hot, but now I feel like I'm acclimatizing. So yeah, it's great. People are lovely. Lots of support. And we're doing well. We won yesterday, so it's great, really. Yeah, can't complain. And is this your first time to join the Tour of Luzon? Yeah, first time. Second time in the Philippines, but first time racing in the Philippines and first time racing Tour of Luzon. Aside from being the first time joining the Tour of Luzon, how's your experience here in Ilocos Norte so far? Well, I'm actually not too great on the geography. I'm just going around the Philippines and following my team, but yeah, it's been great so far. Yeah, it's been great. It's quite like the other place in the Philippines. It's been lovely so far. Mahinay giti daytoy inbinglay met ni Nashlim TMPT Drive Hub anasaya at experience na iti Tour of Luzon 2026 nang runa tada ti sangapulo ket upat stages iti aktibidad. Kinunana nga upat atawenen asumansali isunat ti kasto nga aktibidad ken iti agdama ket makalima isunat ti general classification. Segun ken kuana saanen abaro iti Ilocos Norte kadakwada kaputi maydan iti Kalabes atawen. Impadayag na pay ti kinapintas ti views iti probinsya ken kinunana kayat napay asubyanan daytoy a lugar. Ning ipaimet ti mensahe ni Lim kadagiti supporters ken pada na partisipantes magtultuloy kuma iti panang suportada aging gana iti panaglepas ti Tour of Luzon 2026. Maganda po yung experience ngayon. Lalo na po ngayon kasi mahaba yung stages, 14 stages po. Ilang taon na po tayo nag-enjoy sa ganitong activity? 4 years na po. May place naman po tayo, sir. Opo, meron ako. Ngayon po nasa general classification po na pang 5th. GC, pang 5th po ako ngayon. So, first time po ba natin dito sa Ilocos Norte? Last year po yata nandito rin po kami. Last Okay, year. po yung Ilocos Norte. Sobrang ganda po yun. Ang ganda ng mga views po. Yeah. Babalik-balikan. Oo, babalik. Okay. Any message po, sir, sa mga kalaban natin or sa mga kapwa natin participants? Salamat po sa mga sumusuporta po sa amin and
sana po panoorin niyo po kami hanggang matapos tong tour. Yun lang po. Thank you. Ti Tour of Luzon ket nang TED iti gundaway kadigiti atleta Manipud iti Sabali a Pagilian ang makita ti kinapintas ti kinamanagayat digiti Pilipino nang nangruna iti Ilocos Norte. Para iti IFM News, Idol Rain Santos, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.